Dobar dan. Tokom ove prezentacije razgovarat ćemo više o tome šta uključuje stipendija za učešće u YES programu. Još jednom, YES program je financiran od strane američke vlade. Priliku vidjeti ovaj slajd već u prethodnim prezentacijama. U ovoj ćemo razgovarati više o tome šta je stipendija sve obuhvata za 2021-2022. Kako smo već naveli, znači svi troškovi vezani za odlazak u Sjedinjene Američke Države i nazad vezano za YES program su osigurani za finaliste ovog programa. Isto važno je naglasiti da svi učenici će putovati kao grupa i da svi kreću iz Sarajeva, odakle se leti prema Washington DC-u kao grupa. Isto tako povratak je isto iz Amerike gdje se cijela grupa za Bosnu i Hercegovinu vraća na aerodrom u Sarajevu. Samim tim troškovi vezani za dolazak u Sarajevo za putovanje u SAD su pokriveni od strane programa, bilo to da učenik dolazi sa autom, sa svojim roditeljima ili ukoliko se desi da dođu vozom ili autobusom za Sarajevo prije odlazak u SAD. Vezano za avionsku kartu, znači učenici putuju kao grupa sredinom augusta iz Sarajeva, obično preko Beča ili Minhena ka Washington DC-u. Kada stignu u Washington, tu obično borave 2 do 3 dana zajedno kao grupa gdje im je smještaj i sve ostalo osigurani od strane programa. Tokom svog boravka u Washingtonu učenici prolaze kroz jednu orijentaciju pri dolasku u Ameriku i nakon toga putuju prema svojim zajednicama u Americi gdje upoznaju svoje domaćinske porodice, lokalne koordinatore itd. Isto tako, kada se program završi, to bude sredinom juna, učenici se vraćaju zajedno, prvo se svi nađu u Washington DC-u gdje isto borave 2 do 3 dana i gdje imaju završnu orijentaciju, nakon čega se vraćaju nazad preko opet Minhena ili Beča u Sarajevo. Isto tako je stipendija tokom boravka učenika na programu tih 10 mjeseci osigura da svaki učenik dobije $125 mjesečno, koji učenici mogu trošiti kako oni žele, bilo to da je, mislim to je kao njihov džeparac i slobodni su da taj novac troše po njihovim potrebama. Naravno, kroz program učenici imaju obezbijeđen smještaj sa američkom domaćinskom porodicom ili host porodicom. Isto tako upis u jednu američku srednju školu. Povrh toga učenici imaju programske aktivnosti dok su na programu koji su uglavnom osigurane od njihovih organizacija zaduženih za pronalazak smještaja. Nekada te aktivnosti uključuju odlaske na neka kraća putovanja, nekada se učenici moraju prijaviti na neke posebne događaje koje ta organizacija organizuje, poput raznih treninga, radionica i tako dalje. I naravno učenici prije odlaska na program isto prođu kroz jednu orijentaciju ovdje u Bosni i Hercegovini i to je isto pokriveno od strane ovog programa. A napokon kada se učenici vrate sa programa, oni postaju članovi alumni zajednice gdje isto tako imaju našu podršku povodom provođenja projekata u njihovim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Šta nije pokriveno od strane programa jesu troškovi vezani za dobivanje međunarodnog pasoša, to jest BH pasoša. Ukoliko nemate validan bosansko-hercegovački pasoš, a zaista ste ozbiljni i želite učestvovati u ovome programu, mi svakako savjetujemo da aplicirate za BH pasoš što prije. Osim toga, prekomjerni prtljag nije pokriven od strane programa i troškovi vezani za međunarodne telefonske pozive. Ukoliko recimo učenik odluči da nazove svoje roditelje u SAD svojim telefonom i dobije veliki račun, naravno to nije odgovornost niti trošak koji naš program može pokriti. Hvala na pažnji.